Matej, congratulations. This morning you were among the favorites. Everyone in the peloton was giving your name. Explain us how was the strategy for today and how did you face this day? So yeah, I was always focused on this stage in this race. I think it's the one that suits me best. Also yesterday, but yesterday there was lack of cooperation in the peloton and the breakaway made it. Today, unfortunately, we lost two of the teammates. And the two that were supposed to give us flat support and help control the breakaway. So unfortunately, we didn't have the firepower to control the race. But some other teams believed in the success as well. So they keep control of the peloton, and in the final, guys did the perfect job to deliver me. Peyo, Rainer, Santiago, and Nicolo before the climb. So it was really a team effort, and I need to thank them for that and for the trust. At the end, I just did a decent pacing myself, very fast, but trying not to risk a crash, and it was enough to make a difference and bring it all the way to the finish. So I'm super happy and proud. The master of the descent. We can say you are also a four seasons rider in the sense that you are winning the four seasons. I mean, starting in February, in October, we saw you how successful you are in the gravel championships, world championships. How do you face this year? What are your main goals for this season? This is actually my fine-tuned preparation race to be really on top of my condition for the classics, starting already from Omloop. So yeah, my coach was always joking that he needs to try to prevent me from training too much because I tend to be in condition quite soon. I don't have big ups and downs during the season. Usually I'm on a good level all year long. So yeah, I try to make the most out of every opportunity like today, no? Because years go by, and if you miss those opportunities, they never come back. So if you have support, if you're lucky enough to have support of a great team like me in Bahrain Victorious, then you can achieve a lot, because the difference between winning and losing is just very small. And it's very nice to see you win. What are the chances of the team also in this Vuelta a la Comunidad Valenciana, because you are one of the strongest teams here? We are one of the strongest teams here. It was our goal to be here with a strong presence. For a team, it's always important to start the year with good results to build up the morale and the excitement for the big races later on. So yeah, we are here with Peyo, Bilbao, and Santiago Buitrago for the GC. I think fourth stage is too much for me, too hard, too much climbing. But they show they are in good condition, so maybe they can fight for a podium. But yeah, I think it's also some other teams that are really strong, and they will need to take control in the race if they want to fight for the overall. Thank you, congratulations again, thanks. Thank you. Well done. Gorka, un día más con este maillot de la montaña en esta Vuelta a la Comunidad Valenciana. Cuéntanos cómo ha sido hoy, el objetivo sobre todo de mantener. Sí, bueno, la idea era, ayer gastamos bastante y la idea era ver si podíamos rascar algún punto en la primera montaña, pero he salido al primer palo y de repente se ha hecho la escapada y ha sido un poco sin querer, pero bueno, estábamos ahí y ya que estábamos, pues he intentado conseguir el máximo de puntos posible, y cuando hemos visto que después de la segunda que ya el pelotón estaba encima, hemos decidido parar y guardar fuerzas. Te hemos visto en televisión, como ya diciendo, ya hasta aquí. ¿Va a ser un poco la estrategia en los días que quedan también en esta vuelta para poder llevarte este maillot? Bueno, no era el objetivo principal, pero bueno, ya que estamos, pues ya veremos a ver cómo evoluciona. La verdad es que el cuarto día va a ser un día duro, además va a ser un día para el general y seguramente ahí pues se repartan muchos puntos, pero bueno, iremos día a día y ya veremos a ver cómo evoluciona. ¿Qué tal te sientes? Porque estas son las primeras pedaladas del año prácticamente, ¿no? Es el primer, digamos, arreón fuerte. ¿Cómo te vas a encontrar? Sí, la verdad es que empecé en la Clásica de Valencia y ya llevo 2 semanitas, pero sí, la verdad es que primeros apretones y bueno, me voy sintiendo cada vez mejor y contento. Venga, pues que disfrutes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Santi Buitrago, el mejor joven de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y hoy celebrando además esa victoria Matej Mohoric. ¿Podemos decir que ha sido hoy un día redondo? Sí, bueno, la verdad se puede decir que un día perfecto. Lástima por hoy no salir todos completos, ¿no? La falta de Yuki, de mi otro compañero, la verdad una pena. Pero bueno, yo creo que lo recompensa la victoria de Matej, el buen trabajo que hicimos y bueno, súper contentos, ¿no? Ganamos la etapa y no sabía que todavía peleaba por la de joven, entonces no, un día muy bueno.
Y tu objetivo, nos decía Matej, bueno, queremos pelear por la general. ¿Este es también parte de tu objetivo? No sé si también Pello Bilbao. Sí, sin duda con el equipo venimos eso, a pelear la carrera, queremos hacerlo de la mejor manera y creo que vamos por buen camino, ¿no? Sea con Pello, sea conmigo, sea hasta con Matej, seguro que seguiremos dando batalla. De momento a celebrar la de hoy, muchas gracias. Sí, a celebrar, muchas gracias a ti. Vale. Alessandro, un giorno in più domani con questa maglia, come è stato il giorno oggi in questa maglia? Oggi è stato un giorno abbastanza tranquillo fino agli ultimi 40 km dove la corsa si è accesa per prendere questa salita, ma soprattutto discesa nelle prime posizioni. Sono riuscito ad arrivare col primo gruppo anche con un po' di brivido sul finale perché un being goal davanti a me a metà discesa aveva fatto un buco e l'ho chiuso, siamo arrivati in questo gruppetto dove anche ha fatto quarto, quinto Fiorelli, adesso della volata del gruppo. Come è stata la reazione? Non so se si dice reazione in italiano, dopo la tua vittoria e questa maglia gialla. Ma in squadra è stata manna dal cielo, si dice in italiano, vuol dire che ha dato tanto entusiasmo, tanto animo e ancora voglia più di fare rispetto a quello che avevamo prima. Adesso guardiamo, come ho detto ieri, alle altre gare molto più fiduciosi e molto più compatti e sicuri dei propri mezzi. Hai visto un po' il profilo della terza tappa? Sì, domani dovrebbe essere un giorno ancora un po' più tranquillo rispetto a oggi e speriamo di arrivare all'arrivo ancora col primo gruppo e giocarci le nostre chance in volata con i nostri velocisti Fiorelli e Colnaghi. Grazie mille. Grazie.